tutung itang thunga hiat tingwa hi le Sikha Nungak dia zo Gingta lo hi nga chi a hi a yai a hi le gel tu ke lian than sa nga hi ipan ngal ding kanunga khel pi te la ka min lian ki chi in dot na khat kon dong dia adong thei thei nyang boi tang di hon chia kadai di de zo se nu hi khovela dam sot pen a hi ha nga apa sa nga sima sa zo kwa a hon chia kanunga khel nu nyang boin huchi bang om thei mok di ha apa asima sa zongal ke anachi pa hi Sunday school kai lai khonga azil zil ti ngai to aveng vung komin mathu siela hi kum zakwale som gukle kwa adama apa inok kum zathum le som nga a hi in a hingin wana aka to wa tu tanasinai ki kachi mokle kala kwa khatin pastor tapa tien chu bible lam ana thei deuh se weve nyang boi tang khazoma ana chinam nama kanui khom zai zai hi ke ka hi le kapa pastor ana hingi nguta mun tom toma akiswan kwala hi siang ma in mi le the ka hawa mun tampi le kana si khak bana thilau hai pi pi le tampi kana twa khasam hi kala kwa mung boy ki chi hong paw lew lewa kenalam saw gen di te kondong dia a thei thein hon dongwa achi hi MBBS lam saw banga hanchi takin khatin maban bongsa achia adang khatin mu bang bang se mahingal ke hanchia kitwa khom sa in kanui dam dam hi hupu kichi in PNC to 3WZC lam saw banga hi dia le achi le ngaltun cham ni ha chi ma takin P in paite hiya N in National Council hiya C in bangata alam kha kamang hilzwal achi zat zat so in 3WZC kha third world zomi corruption hilomo e pau khel mi ha chi ma tak ka gen khial nem numa third world zomi convention na hingal ke chi in chiltui ki the hesim nung nung zo zen in han gen hi siampun le dot na khat hon bolte ya ka khut sunga mom hum ka toy aphaza a thei ani in ka pevek di a chi le nyang boin kindawin nga a hi ke nge le ka si zo zen di chi sugya pa kanui to mo hyalwa ka kanui gingule daiman lo phialin siampu ma in ei khotia nupi khat gamdanga azin da kinjin lenna atwan ma a sakhawa pan a ta tuibu bom la hia a amwam to pat le airport a security omten grenade bomb chiak ki kowa box sau achivewa ami tu gen lodi achi le nyang boin usiam ami han hilve achi sai hi huchi banga nuam sataka ko om sungun da kwale kimbang anaging to mana khota chi ma tak mi atam zo lum khin tawa khosung adai ma hi hui in tung khuna inna amut ging khong ki za thei sel sela mi khat kya in sunga om dilal le hu phul hwai ma din ka ging ta hi ko hi le cham nui khong ge na nui khom zai ka hi sia kun bangma dang ka phok se ke wa nuam tuam ma chi di hi hwai ni a hi le ka thei khel ke le January 26 2014 pathian ni ta ka hi bana Republic Day leng hi bok hi lamka ating hi ma leung kapan hwai khwa a pastor na kumkhat asep patna a hiya lo khong bol asom zia ka lo wat dia school kalut mau hun le mala a hon sap to a hi a homin kon gen da di hui khong anung hawa bangma gen lowa ka dai zek changun intung dal kipna dia kizang mau monglam wang khong hui in mut kha a hingei dia aging kizaveu veu theizel hi hoi ni taklam an kani kun kapan jing changin ilo etna lamwa lo wada vagyak di hi saptam program thupi lo omlo sung hunlema ilaka lo wat cho phetcha in lama naki ngal din honchi khong ka ngai to he kha a 31st ni tak 2013 na Pearson khokung mission compound phak ma a ka thil to khong ka ngai to he kha dun mo ka thom hau deu hi ka omdan nyang boin honje the a hingi dia bangchi de lo wagai kha ma na banga a hi ke le ka inu nuam salo lamo
na omdan hong tuam lo mo ka hanchia kenle he de ilo gai kha hi zo lowinga ngai to na a omdia de ilo khat ngai to he kha ka hi zo ka chile kalom dang tengule adai siaw chu zenwa ka thil ngai to kha gendin han sol kheu kho ge u hi genut lo pp in gendin ka ki thoya ka gol bang ka khwa phot chu zena ngai lo la chang hun to kin hi chin ka gen pan hi nikum sang ni le som le thuma 31st ni takin kholak khonga meeting a pheveng vungwa ke le kalup na tunga lungzwang takin nu le pa sangam lom le walti ngai to komin kalyang velam le taklam ti noinun ka ki hial sak sakhi lom I tam tak lengwan khwa mwal han kai san sa ti khonga in mitui bang hongdai om kha khun atam ma mai hi uchi panga ke kya lup na tunga ka ki hei to alai takin dak som le akim in ka phone honginga ka etle airtel number khata pan call hong pai ana hiya ka pick up ngal hi person khokunga old churachanpur twa mission compound ki chi namuna kalom te khatin hoimuna amau to 31 jang khom din han sama kele ke kya alup na tunga imutwan lawa ka om sangin ka chi jakin ka thokhya a ki sabit vitin niwlam ka bungwal person chi te tonin heim ka pai to hi asia ka hi le kovin kwan zat dikari abol nai lo ziaku lampia ka pai to lai takin mi tampi tak to ka kitwa kwa anwam to ma hi himale ke phut dekhya ama hon phut dek ke kamit mial hya hi ke le lampi sa lwacha ka lampia pai tang hak sa chi te theizo lowin mi ki phasak khamle nei u hinte ahon hona ki zui khen khatin hon phut som te se kwa anin hwai ma hi person khokung gamla khonga ypa te ana duty ti wa nuam to ma dia ka koile kwa ma mu di ka nei ke hi ka thom house ma a phone la ka nei tamlo pathian la deu te bang ka play to ni lo a ngai deu in earphone zangin ka ngai hi nidanga la sangile hilopi ka play te khong zui to kom hiawa ka pai lain kama avom bilbel ni pai to kamua kele kala sange lo pi to zum simin lasak ka khol ngal hi kiton pi di om chia lungwang dewin kama pain pai hiya ka theite ka del bol hi ka ngai to na nungak le tangwal panghiam hi som khong a hi thwa mo christmas laya le ypten komni tak awamat khyak na munu hiya chia ka ngai to na sunga thil tom ka ki lai to asak pun kalin lam khang lama pet suk pet mawa gwa khong oma mial sim gim ge ma hi manin a pet suk na munu ka tunin bangma mu dikane non ke athom ging diu le zak kane non ke ya duty te khong han sawa ke bu bolu a hi di chin kalungsim ka hem lungdam mai hi kele dak somleni gin mange ya mission compound tun to di ka tupi pe na hi jakin mailama ka kalswan zela ka de khong azaw sim hiana kanunget changin thil chitwa mu dikane ke phalbinu pi chu haini ta ka engbol hoi khop mai ka kho ulin han pum to ma hi manin banyan wak ka sil to gengang hi solo le kasun zomno na endik tu omlo himale ka siam thei top so in ka satong ngewa mi to kidem hileng k0 langkhat hon pengi ngei ding ka Gingta 0 hial muzo di khopa siam na nei lo ka hi manin ki kya dura ka dur to lai takin kanung lama male voice hi om tak ke sanga siam zole ke hon dem bol hi om taka lasaging ka zakuya kenle lasaging ka zak pen hun pyak bola ka khol le adai veng ngal mo khi kinung heya ka etle den lama ka mu te ana hiwa kalunga nuam ma mai hi ngak bol ko ma hedap khaw kana hi le ka kyang nai ne in hon pai to thilwa ko ya pai de ku e kana chi le hon dong se lowin kalyanga hon nol to vutwa kindawa dinga amelu ka et chang som le kwa ma mu di kanei ke hi thilgim nam se vek vu khat ka za komin ka kyanga
khoba nga zulei hi om tak ni kidel to gingbel ka za hi tu nunga ka thei thak le hai mun mi tengin agim ne na munu ana hilal tak hi ki pasal sak te te yin lubang ak tuam chia phama le ka khutum zyal gem gam komin hat dewin ka pai to wa Nepali te me wa khong ka galmu takin chu kalung anuam ma mai hi kol tu huan khong ka pai kheng to vut vuta kalom te kya hona don ding in ka ngen hi amau le leng khom kim lai ki hon olmo zia kun hon don wa ka kimu takun chu anuam khop mai paradise a omma ka bang hial hi Waizan tu ka imu ke ya zingkal khowak phetin lam kalama ka pai su non hi nitak ka pai to wa lam khanga mini pet su namun katunin pai suk the na dilampi him ka muke ka pai suk zial a bangma lokalin ka in lumu katung hi cha kalom te ka gen le alaw ma wa kalakwa ngal tun ki chi ngyalin ka pai changa ka intanu nong khak du a chi hal hi nitak pai hun lota hi manin pai din ka kisawa himale kwa ma achak veng vungam ka om ke hi konglam la myal chi taka anamyal phone khong mekwa ka pai na di tan wak sak chi dan khongin ka omwa a hente ngyal na la kwak pewa anake thep thupu hi mana nga ite la khong bang ka plewa ka sak pi hiaw hi ka ki khak to aveng vungwa ke pastor pa deu chi zakin ke kya in hon paisa kwa lom dang te khak na a ka vatel vekhi khonol tengam manga dim khwamyal zoma ka thil genin a khwa ku vut khazek zoma a hi ja ka hi chibang ki khak to ana om ving veng mai da na hi in kapain kanule kapan honanga kwa in kwan ki khopna saulo nein kalupna cha to kalum taw hi earphone a dorkas veng BYF la polte sak kumsul hei chi la ngai kom ka ki sakle i mu kha ka na hi nge dia a khwang zil zul kazak taka kasana ka etle tho hun ana hi man hi kanun an ana hwana ki le tho khia in tuitoya kanu ka hu zo in an khong hon mina ne zo phet kanu in nga ka ko in ka pa to lo en na lamwa lo wa ta gyak din ka kwan khetaw hi da kalni vel ka pai lungun kalowat na dimunu tui vai zang katung khong wa bangma dang hi nai lowin tui vai dung se nel tunga mun zang na lai mun khata gya bu ka bolu hi ka gya bu bolu ai dak bu kichiti a hiya atung langkhat lamin leisun kha alangkhat lamin asoi zongin van lama kap to vengwang hi atung din na hi le na tangte ka zangwa atuanga le la ka leng na tangte ma ka zat banwa abang din le na tang na ma ka zangu hi wai ni chu ka pata wa na tang ka sulak zo khop mayu mitaklam ta khatli akim kya buk bol nain hun ka subewa kya lut nak le chi zakin wai ni lo kamat ki hi nitaklam khwa hong mui takin kapan boy luidunga ai sa le nga sa hong mat thei di om hiam ka wa zong dia an kya ana hwanin la me a hi le ki kong tun cha ngai twa tom ni chin tempong khat le sa khaw pi to hon pot khat san ta hi me khuling ling ko ma mitsip sa kom pi in chu an ka hwan zo ham ka pa hong pai dinga kin me kya nga ka tu ngi miaw hi ka khanga tui vai gal lama sing khong hong ling zunga gwa khong apwak mon thi ken le zong hon le kamsa khong hidin ka gingta a ka ngai sakpa ke ya thupi lwa hin le ka koi ke bok wai nu sot lowin ka kya nga lo pala khong ling thila ka pa hong paidana ka koi zakin kalung anwam lai ve hi hong swang nge ma ke ya kalung sim hon eo se khatom hin ka thei hi minute som tan hial ka pa hidin ka ngai to a wai nu ahong swangi lo takin se hal khong hong pai khazwal a hidi chin kalung sim ka hem lungdam ham hi lamka a ka in khong wa kanaute to lak ne lo hiala ka om khom zai lai khong ka ngai to a khathep thup zel hi a hen cha ka pa bang luidung khong a swang sik tal kha a wa ki khwai di khong pewin ka ngai to a zela a hen changin ngal khat khong to ki to kha a ngalin that di khong pewin ka swang to a kalung chu agim ngei mai
nupi khat lo laya bua ta om lai bang le ngal kha tin pathat mai ma a hi chia ni tak dak sagi ging hyal tama le kapa hong tung nge ke ya wi sa hwan bang mai a ngai to na tuam kalung sima hel khom ko ma me kwa nga me kya nga ka kun ngeu ngaw lai takin kabuk hwa mwa son ko min nunga khat hong ding gu ya onem takin nang kya mo kele hong gyak kele kong gyak the diam vat ka salwa me be khonoi sak ve mo hong chi hi kelle ka dong na di the ka the zok ke ya ke kya omlo ka hi kapa to tapa to khasyang tho to om ka hi hong lu tin la hong ki hai lumin kana chi hi me kya nga hong thua apwan sil te angong na ki bola hiya ko chwak dim dem hile kilomin kamu hi amela hi le kamu chang lo hangin sedin ka ging ta ke aman amel sel sela ki mu hoi lo a hi changa laugu sim kom komin nang ko ya hong ki pan na hia an khong na zo mo ko an na ne diam ka chi le ke hai lui dunga ka pian tu nga pan ting ka hita kanu le pa kwa a hiya bang chi mel pu wa chi ka the man ke ka pian tung pheta hai tui hong ki pat na la ma pan hong pai suk suk ka hiya hai tui kom chu ke ten namun a hi ken an ka ningi ke a kum som ni la thum hyal tui ko ma kana tiang ta a an na lo wa hing hing ka hi ke bang banga pian tungwa pan hi cha kho sa tampi a om ka population ani nia ki belap zung zung a hi chin hon dong hi an ne lo wa hing hing chi mo ka zak pat na a hi manin lamdang ka sama ma a ka chi apum lin mai ta hi ucha ka om lai ta kun ka pa hong pa ya hwai nungak nu le amang hiao hi ka pa kya nga ka thilom dan ting ka ge na ka kya nga hon thil gen teng ka gen le na thilmu pen mi si sa kha a hiya himale hwai mi si pen aneu laya anu le patien ade lo wa tuila khonga ana pai teu a hi di nunga khoi tak banga hong kilang mai mai a hi launa di omlo a hi o boy honchia ken le kapa kyanga ken kamu tu nga sikha nungak dia zo Gingta lo hi nga ka chilel hi kapa sa khaw pi sunga aisa tamlo kalahya a an kam thawa kangsel selin amin takin kanewa ne zo phet an le me bel te jing cha sil ya tu ya dia komin kalum sukwa ka imu pa hi thit tawi hi tutung itang thungai hya theu hai tenga hi ka ki pa ke